Ejo ku cyumweru Muhammadu Buhari perezida wa Nigeria yatangaje ko nta muntu n'umwe wabashije kurokoka mu bari mu bwato 76 bwarohamye mu mugezi wo muri leta ya Anambra ahamaze iminsi haribasiwe n'imyuzure. Minisitiri w'intebe w'Ubufaransa Elisabeth Borne yasuye Algeria, yisuye mu gihe Ubufaransa bushaka kubyutsa umubano n'iki gihugu. Harashize ibyumweru 6 gusa Perezida Macron nawe avuyeyo. Mu karere ka Cabo Delgado ho muri Mozambique aho abasirikare b'u Rwanda bagiye mu bikorwa byo kugarura umutekano, uhatangiye gutekana ndetse n'abaturage batangiye gusubira mu byabo. Bibujije ariko kuba hacyumvikana imvururu z'umutwe wa jihadiste mu karere gakungahaye kuri gaze. Uyu munsi kwa mbere abashinzwe ubutabazi mu nyanja ya Atlantique ku gice cya Espagne batabaye abimukira 23 bavaga muri Afurika, ahavugwa ko buri mwaka turuka ibihumbi by'abimukira berekeza ku mugabane w'Uburayi. Turangirize incamake y'amakuru avugwa muri Afurika. Muri Kenya aho inzu ndangamurage zatangiye uburyo bw'ikoranabuhanga rigamije gufasha abashinzwe kwita no gukurikirana inyamaswa zo muri za parike.